Međunarodna zajednica jednostavno nema suglasan stav zbog toga. Danas ova grupa građana i Kuga 99 se i okuplja da izrazi svoju zabrinutost zbog toga. Jer međunarodni sporazum, poput Dejtonskog mirovnog sporazuma, jeste osnova ovoga što mi živimo proteklih 30 godina. Treba li novi visoki predstavnik doći sa istim ovlaštenjima ili ipak treba biti smanjeno? Sve je to vezano za našu unutrašnju koheziju. Što bude veća naša unutrašnja kohezija, to će sve manje biti potrebno ovlaštenja visokom predstavniku. Ali dok god je Dejtonski mirovni sporazum aktualan, OHR naravno kod njegov prijedlog sastavni dio mora da postoji. I mora i da bude visoki predstavnica. Opet se vraća. Što bude više unutrašnja politička kohezija naših političkih aktera veća, to će proporcionalno padati potreba, odnosno padat će potreba uopšte da postoji bilo kakva ovlaštenja visokog predstavnika koji idu u pravcu deblokada koji su kod nas uopšte poznati. Prema tome, nije to, niko se ne zakiva stvar, ali mora postojati određeni jasno definisan put Bosne i Hercegovine ka reintegraciji i resocijalizaciji društva i očuvanju državnog suvereniteta. Ako nemamo međunarodne garancije za to i ako Dejtonski mirovni sporazum više nije ta garancija za to, onda dajte da vidimo šta je to sljedeće. Jer Bosna i Hercegovina jeste proizvod, odnosno rezultat ne Dejtonskog mirovnog sporazuma, nego agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, što se kasnije dešavalo. I to je nešto što je proizvelo posljedicu koja se zove Dejtonski mirovni sporazum. Dakle, postoje uzroci zato što smo mi u ovoj situaciji. I to svi zaboravljaju. Dakle, svi se sad bave visokim predstavnikom, šta će biti, kako će biti, a niko ne govori o uzrocima do koji su doveli do visokog predstavnika i zbog čega smo mi u ovoj situaciji. Da te politike koje su bile prije 30 godina aktualne, još uvijek su danas aktualne i još uvijek imaju svoju prođu među biračima u Bosni i Hercegovini, što je porazno. Da nismo odvojili neke druge birače koji bi birali racionalnije i mislili svoju budućnost svoje djece, a ne o nekim nacionalnim državnim projektima. Hvala lijepo.